تقین شر و بویرین شدت لترکیه درونی جواک جی تکتبن. به تایبیتی جی پشتی تقین لانکره و استانبول خلق کتیه بن باندورا سایکولوژی که گران. هر کس شرایط درنکتنا در ولی هفته شک و گمانی به گلنپری جواک خستیه بنی تسریع خو. والا بسته به وان تقیه نو تقسیم میدان تمام دیگری مترو بی deniz ulaşımı beca toplu ulaşımı ters pırhaya. Normalde haftada bir geldiğimiz yere gelemiyoruz. Jink em her hafta dahatine em naha bis rojan carek etti. Em de tırsın. Elbet metirsiyek heye. Em aştiye de xazın. Bila kes nemre. Kimse ölmesin. Allah'ın takdiri olur. Megot qadera xwedeye û em derketin rê. İnşallah tiştek nabe. Elbet metirsiyek heye piştîvan bû yeran. Lê jiyan berdewam e. Devam ediyor. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani Ez jî wiha difikirim. Lê em neçarin jiyana xwe ya rojane jî bidomînin. Xwedê biparêze. Allah korusun. Her yerde patlayabilir. Dibe ku her dem li her derê teqîn pêk were. Rewş xirab e. Em jî İzmirê hatin û em bi tirs digerin. Em hemû ditirsin. Malbata me jî ditirsin. Ailemizde de var. درونی ناس پالی دیکشین سر تعلقه وی خطری جبر کو احتمال ددمین پیش دا انجام وی دیسا برای شدت ال جواکی وگرن. روشا درونی گلک باش وگانا چه امجز دم تفجیز زانن پشتیوان تقنی آنجی گلک ترسم ملت چه بوده و باوریام گلک شکیه گواکو بمب گوانا برم مدت تقن او باوری جدیشکی و دوره باوریام به حوالی مره به جیرانی مره به اوکیدن رایجی دینشکاندن. تکانه ریا کو جواک جوی که شیاگران خلاص به اوه کو انجامین بویاران بین زلال کرن برپرس به آوایی که اوبجکتیفی دیار ببن و بین دارزاندن لیبل تو نشانیین وی ایکیجی لحوله نینن. راوین سترگ روداو استانبول